Assalomu alaykum. 12 noyabr qarata ақша алмаштыру бағаларымен танышып өтөбүз. Bakay Bank dollar 83,5, rubl 375. Бизге лайк басканды унутпаңыз, жана ой пикириңизди калтырып кетиңиз, видео менен бөлүшүп коюңуз. Bank Asia dollar 83,5, rubl 375. Doskredo Bank dollar 83,5, rubl 377. Eco Islamic Bank dollar 83,5, rubl 137. Suzak valyuta ақша алмаштыруу баалары доллар 85, rubl 136. Береги капитал ақша алмаштыруу баалары доллар 85,2, rubl 136. Банк Компанион доллар 83,5, rubl 1,375. Али ақша алмаштыруу баалары доллар 85,30, rubl 1,36. Сиздер менен Suzak News каналы болду. Барыңыздарга ассаламу алейкум.